Ban pen saanam bat ban pen pa ke jing sngongok ke bakordor na ke bentak senyang bela no the way ni gereu krau ke distrik Ribhoi bela tiap ru ku mukpa ke distrik kata u doktor Didi Lapang. Ha ka khatlai trek udampang ka kunhun Young Minds kalap lipat ba yu mot saanam jong u doktor Didi Lapang yau balatei de ka kunhun na ka pelau jong ke Ribhoi College ha paham lapong anong po. Hagani kesni lawan banyadan lang baban pliu ni umat saanam da uba preston tensong usembut menteri rang ba kejela kumukongsan ha ke jingadan lang ru i Dr. Amprin Lengdo menteri ketenat kakoi kakya uba Meral Bons MLA kenong po constituency kumusembut kongsan uba Charles Marngar MLA kemau hati uba Isnei Hing presiden ke yang main lor kibe-kibe. Hadian bala play umat la penlong ru jing pen kuk buram yau halor senyang bulan no na kebentaban kentiau ya ke Puli Putih ke jing penyo ke distrik ke Bapura ya ke Ribhoi. La Puli ru ke kana lengkot sepang jing imu Dr. Didi Lapang bat ki kamba bha ke bola senyang na kebenta ke distrik bat ke jelahi berok kowe. Ka kana kali itu belaka ya u Dr. Didi Lapang ha ke senong nong jeri ha ke distrik Ribhoi ha ke spotrik biayong syajar kendai sepak lai pulai. Ula long ru ukun perang sengi jong iba don wawar bat ikong El Sibon Lapang. Bat ula pendep ke jeng pulih primary ha ke senong nong jeri bat Roy bat pendep ya ke matrik na ke Maukar Christian High School Shillong. Bat ika graduation na St. Anthony's College Shillong. U Dr. Lapang ula treru kumuno hikai bat kumunong thokot. Kumu UDA jong ke Assam Civil Secretariat bat kumu Sub Inspector jong ki school. U Dr. Didi Lapang ulas jong kurim bet ikong amethyst bla ha kesnem syajar kendai sepak san pupra. Bat ularung syakakam san pertai ha kesnem syajar kendai sepak nyepuar bat job nengkong kumu MLA ha kenihi kesnem. U labat ru ikakam menteri kejela ha kesnem syajar kendai sepak nyepulai. Kumu menteri kabinet ha kesnem syajar kendai sepak nyepukendai. Bat kumu menteri rangba ha kesnem syajar kendai sepak kendai puar. Arajar lai, arajar nyau, arajar pra, bat arajar kendai. U Dr. Didi Lapang luyu opdiang ru isibuan ki kerdan doktorat bat ki khusnam. U Dr. Didi Lapang ulalong uwei ni kinong seng ke Ribhoi College, udai ru uwei ni kinong seng ke Ribhoi Darbar, bat ke Ribhoi District Sports Association, bat ke Meghalaya Editors and Publishers Association, bat ki kibai. U Dr. Lapang ulapan pau ke jingkeman ke bakrau bat ai kublei kinong yalam bat ki dekat ke kenhun Young Minds ki belashim kia kerpang bante yunu mat sanam jong u kum kadak ban ai buram ya u. Ngaju keren bat naya berkenal pengen keren khatam yang ikut sama. Gimde masyarakat lembaga berong bakata kacet beliau jungi hadir kalian. Kamde kita. Kacet beliau jungi kalian. Ha upilar ubas hentam. Hapok kajinya. Kinong yalam. Kibala lekno bat kibala bermuda. Kaji pasien mesin jom malapang bawah. Imei jomna iong kamwele. Syakri harun berdur kasur berdo. Tambah de bangecan bangle. Kata ketika kubur bahasa kata. Ngigi mengalam hati gajuk ke bangita. Asyum kano. Upaya bas hentam yani. Dei kesingalam jom kei bangita. Nakakadaw namju penduk mesti milik bersama. Namanya orang yang emosional banget. Ya keren dia akan mengucap beriu. Nampak habis dia jat beriu. Nginden hasil grup. Hata temper jom udai macam. Kau milakan pun kini living and you, kamu kini seng balan kira kamar mereka boy kesemua benda kunta. Jangan pilihkan kunta. Terpilih penulang kata kenhon. Saya lihat kata bahkan numi aramai satu lagi tum kita dikan kunta. Ay so runga kaya so ngamdei bande mga ngamdei ang nakong kapisalan ay mga le kita pinokling ya tan bare berpunyo ay kata ketur mga ten ray kinong
Ngi pisan mo pin ang haa ya sapang ni tati mangi dan kenu i para sen mahalang jongi ya tunduk mangi dan kenu berwat ya kalau persep jongi babangin kenu ngi pi opinong kunong likrom bisa ban kenu ngi kata kam jongi ong kata kalau gua surga sibune lek api dan banga ngano nikmat ban nama ba na sekri kata nang sekri he gori nai le apa pa na ka tip pa besar da bang ala le gane ha ga gaman proba jona ba ke slow jona ba uble ulabu ya ha ga no sei ban le je layak ta dengan nam sami ma jua de ka hadin ketuane ilomba lebe jaka belum ketika kau menghantar oleh DC office kasih ketika kemudian ketika kerja nanti pada kaji Newton dibantah kami tangki senjung kis roka mesorkan kemudian naik bulu desain malam lawan semua kalau lawan jadi ambil setelah tambahnya semua bangan yang tersian tak jadi kita kata bagi lala penolong ini lo pakai gesur nama kata ngapa nama keren lu dengan membata lu jalan de baro. Nasional populasi sah sibone populasi sah negeri keren.